Nakaliang jungi ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ni Sukya Shibunya kajire bat ka iga bajia maning jasni hakabaga dome jongka new building jongka Meghalaya Legislative Assembly kala hub kabang isul mo kalong ba hadin bala call tendar ya kanika building jongka assembly nakaliang kanika BRC limited kepada ka subkontrak kadika wini company ka baya simbenta haka order tenda but gila sha rejected namar ba kimdon experience haka jadi bansna yaudum but kimdon experience ka babon ni ase ki building ki bagum gini ani ka basko no kolong ba ka company UP kepada RNN limited Apalagi kalau kita negara ka dohor ke basis pas option kro, kalau kita duna, basis pas new kro, ya per kat kro, ni still consider ya ka. Kalau kami lain nama bakal ka bakut minimum rate, tenre ke belum aku nu pada, ka PWD building, ka Shah ya ka BRC limited, bahkan trace of contract, habakan dan experience. Baris naik bakum gini instruction kata kadi kawai ke jingkeli kebaar kalong ba nakajis pa ar penyukro ngayoi ka jing I statement nakaliang ka hindi building na set kabagi ong balak pelaj bisa chispa nyukro naga arspa kharsokro ila rakoli ka tendar chispa sobsan kro Latep la ayah beriu bat aku pergi ke ba put sispar new krul. Pasti sispar new krul. Kamu mau ada pribahis ya kan ika? Ya tendas. Kali pribahis am di tang krul krul. Am di tang lais krul. Sispar new krul haga fast revision. Ka iskrip chaka sispar pabui krul. Naka sispar pabui krul. Kumbapau, ha? Hari jingto dari arspa kan nyukur ajannya per 50%. Kabumut akajing sisa lah depan yo ki best company. Ladang ayah kat kador arspa kurtam. Dan rasanya yo ki best company in India. Quality. Ya kita harus kadi kawai ka jinggeli kumno pin revise sispa nyukur ban poya du katega mau. Te nakadaw na kaliang jungi ka Congress Party isngau ba kenapa kan shy mano baidan benta mano pemidan benta kan bahai ban constitutive inquiry ne ban ayat aga central agency bagin inquiry kadika kam ban lam namang isu tho ba ka IIT Roorkee kadika ban kray ka design the best IIT in India berkumjuro Kapan try kan ni ka PWD building juga state ke jami. Haka ba engineer wa da paye ka clarification. Hadin bala ajia ki. Ngangai pa nakaliang ka PWD building. Contractor kin hapa ni sort from time to time ba office jung speaker. Tingim ti bang ni hapan ta manu bay dan mata manu permidan mata. Ya kenang bakan baik kan syai kan bahi ban positif ka inquiry. Namar ka ni kisah kami ke besuk. Maka jingkua jingi kelong ba kami keju ke company BRC limited ke bateri bun ki project kadi ka polo mon di kemudah bagi juga ada ban stop bat de ban blacklist bat de ban positif suai ka inquiry bat ke building ruang sio kemba kalong kapau incompetency kasapoi ke por bagi bapun ke government scheme kingdom sha ban pentri de building chung na spoil ke state asal Ngasko ba ka PWD building ko kaliban review jadi kali kita. Ajing ai ka jiban syai jong engineer ubadon hasai baro sikata. Lese kam dadon nongrim than ya. Ajing syai swaban konsol kadung ka bakiatan tu. La di ban em berkai di Roorkee. Baru minister, baru state government, baru speaker. Dan rei ka silong tangga jingira rabjat. Kalau simpan, nak yang tinggi ke jingkuang kalau ban konstitusi ya kan, inquiry, ban tiap yang jadi syabar.
Badi banget dengan prinsip.